May hapon bay, kumusta diya? Kaning video ha, na video na nila ako kanina. Video. kaning clip na video na nila ako kanina but sayop ko. So kani akong gigamit Sigma nga samyang lens nga 18 2.8 pero more siya kanang bati siya pagka-set up. Anyway, so what we're going to talk about now guys in English. Bisaya din nga vlog. Yeah. So atong pagkastoryahan karon is kaning 24 mil lenses. So, na ako'y series nga, I talk about similar lenses that I've used. Specifically, ka ng mga lenses na ako nagamit, ha? Dili ka ng lenses na, I think, kani siya, but kani siya mga lenses na gamit yun ako. So, munang makastorya gyud kog something about this. I have 3 of these lenses na ako'y ka ng 24 f2 sa Sigma. Oh, before anything else, stop. Disclaimer ta, kani nga video, dili ni siya sponsored, even if I have this cap here, or I have a small rig cap or whatever, dili ni siya kanang sponsored. Nakita lang nina ako dito, nya kani mga lenses ako ning pamalit sa akong kwarta. Kung gi-sponsor ko nila, inanta mo. Pero wa mo lagi sponsor. Kung wala akong sponsor, malipay ako pero wala akong lagi sponsor. So mura na siya. Pero kanang I've used these lenses here, these 2 lenses for my work and everything. First of all, na ako'y kanang 24 f2 na Sigma before and I just sold it kaninang udto. Halin siya. I haven't used that lens that much. Ang akong kanang lens is atong nga lens kay kanang ang yang aperture ring matandog like ana ka igo na gamay matandog na siya nag f2 ko mahimo na ka like f2.8 na ba. And then front heavy siya kay metal man siya. It's a very good lens though kay naa siya mga kanang magnetic cap na sa laing cap na siya hood. So it was a very good lens but the problem is like it was not working for me. It was heavy and matag na ko pirmi ang kanang aperture ring. So I sold it for a long time. The couples of FB markets na sold siya this morning. Hence, I only have these 2 lenses. This was my first 24 mil 1.4 which is the G Master. Very good lens. So kani siyang lens nindot kayo. Though akong experience ani niya is kung mag-shoot ko kanang backlit mga situation is that na siya flare. Amot, tangon ako ang filter kay mag-filter man ko kay mahal makang lens niya, magasgas siya. Mag-filter ko pero kung kinahanglan ako tangon, like, grabe kay nga backlit, akong tangon. So, kani siya nga lens kanang nindot siya, sharp, very good ang focusing, very good siya nga lens. First siya nga lens sa Sony nga gagmay nga nindot kay focusing. Karon mas nindot pag ang focusing na karon but kani this was the first lens na murag nindot to gamay yung gayo ba na baka usually 24 1.4 dagko mo na siya. I got it, wala pa ito yung mga stocks na ito. I got it. I was nervous because I was using all my money. But it's a very good lens. I do a lot of photography pero mainly photography yun ko. I do a lot of videography but mainly photography yun ko. Muna ang pagkasulti. So, muna siya kanang. Then, I decided na kanang sa akong videography, mupalit ko lang lens. So, that's why I bought the Samyang but wala siya mo-work. So, I've got the Sigma tong ipalit ka tong baligya di Samyang. I got the Samyang now. Maglibog ko ng Sigma Samyang. Anyway, I got the Samyang now, which is this is 24 1.8 and it's very light. Mura siya katong sa mura siya kanang sa 35 mil 1.8 sa Sony. Gaan kay siya yang size. It's not heavily built. It's not built like the 24 mil because it's barato ni siya. But more siya plasticky nga unsa but the focusing is good. This one works well. I've seen some reviews na kanang na siya murag kanang chromatic aberrations na siya mga green and anything. Pero kanang siya mahitabo kung kanang situation nga kanang lisod na kayo kanang imungi atubang sa adlaw mga nana pero I don't do it that much if ever I do. Kay bawo ko kung mahitabo na siya so I try to adjust to it. So most of the times this lens is sharp and focusing is good but to take note if you're using it sa A7C2 or any new cameras you need to do a firmware update. But first time na akong gamit sa akong A7C2, di siya ma-focus. Mahal siya. Ma-focus ko? Mahal na siya ba? So, ako siyang firmware update. Nipalit kong dock. So, it's working good now. Nasa ni siya option nga kaning sa kilid niya nga button nga i-set ni mo. Kanang mo siya Astro set something. Research na mo sa uban YouTube. But kanang i-set ni mo siya sa camera. Once you turn on your camera and you press this, mo green siyang light niya. Mo focus siya infinity. So, pag naka sa gabi, like, nag-shoot kag stars and then ganahan ka ma-focus ang stars niya. Kapoy man kay mag-manual focus. Kay focus by wire man eh. So, imo na ning i-press. So, mo-focus na siya preset ni mo focus or focus infinity. So, makashoot ka sa stars and everything else. Lupad akong laway. Muna siya. So,
Ako review ng lens. This is a very good lens. It's cheap. At the time of recording, which is December 2023, I bought this months ago for around 500 sa Facebook Market. So that's used. I think this is 700 or 800. Wala ko mag-check sa pricing now because I'm too lazy to do that. So, yeah, I think this is 500 or something, 550, something like that. Post like a few weeks ago also, which is only 300, and it was so good. Nasuya ko because I bought this for 500, but anyway, that's fine with me. I bought it from a Filipino. He's become a friend, but anyway, yeah, this is a very good lens for video. For photo, it works also. So, ato ta sa conclusion. If I were to choose any of these two lenses here, like, ano ba, man, magpili tago sa ka-lens nga atong gamiton. Asa man yun? Wala kay imong lens. Wala ka nin duha. Pili ka. So, akong pilion kay kaning G Master. Kung na kay kwarta, pilion akong G Master. Kung wala kay kwarta, pilion dyan po na akong G Master. Ang G Master guni good sharp yun. Ito siya focusing on everything. So, kung saan ni magkuhan, kanay gud akong pilion. But, kanang nanginhanglan kag dali wala gyud kay kwarta ginhanglan gyud kay nimo na kay project or unsa, yeah, you can go ahead and buy this. This is cheaper, this works, this is a very good lens. But if you ask me, just get the G Master. It's the perfect lens. Muna siya maglagod di ko mga YouTuber ba nga tagaan ka conclusion nga, if you choose between the two lenses, kani siya niya, kung kani siya, so kung kani siya safe kang answer ba. So if you ask me, I like this lens, but just get this. If you're doing videos and everything else, just choose this. If you're doing photos, just choose this. Just choose the best one. But if you can't afford it, just choose this. Wala gyud kay choice kani palit ka pero kani palit ta. Muna siya. So, tuumong kanino? Tuumong ka ng murag underdog nga kanino dili. This is good. Akong ingon nga dili sad siya bati. Nindot siya nga lens pero kani pili dili ta underdog tinutin. Real talk by. Muna siya. So, muna na siya. Okay, bye. Mana ko yaw-yaw. 7 minutes na. Amping mo diya. Dapat tayo sa ka-video sunod nga mo abot. So, tambay lang mo. I don't know, kano sa mo upload.